abazali abaninzi bathi uGuptas. Okay. I know Guptas. Gupta. Guptas, not Gupta. Guptas. Hallelujah. Utata nomama bathathile banabantwana abathathu. Hallelujah. Ukhadele isibongo. Ngicela ke senze ngohlobo ifamily katata nomama apikhoyo ime ngenyawo sibone including nabantwana ngegama lenkosi Yesu. Family katata nomama iyonke ime ngezinyawo sibone aphihleli khona nabantwana ngegama lenkosi Yesu. Ugogo futhi manje ngibona pha. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Siyabulela ke bagcwele. Sasiseke ifamily katata uNcothe. Kanti ubizwaphi? Banabantwana abathathu. Bathathu banabantwana abathathu. Cela ke ifamily katata nomama apikhoyo ime ngenyawo. Naku mama ubizwaphi sebele ngapha. Jesus. Hallelujah. Amen. Yes, sizeke ke kwaZulu. Bosa ngobani. Ntombela madoda. Kumela bezakho. Hayi. Kanibele kabantu Zulu. Nomama elapha namhlanje ime ngenyawo sibone. Jesus. Ucela ke ifamily kaphele nakamkhaza nabathandi uZulu banabantwana abayi-4 ngibele ukuthi bathandile banabantwana abayi-4. Hallelujah. Siyabazi bahle kuqina abantwana babo. Hallelujah. Nabona bafuza mama. Amen. Apha ke gqibelele koneni sigodlamini umntana uvuza nonkosikazi wakhe bathathile nabo nake basazama abantwana bazakufika kwekudala mhlawumbe next year this time bazabefika okokuqala egama lenkosi Yesu sicela ifamily yabo ekhoyo nabo namhlanje komthamsolo apho bakhoyo babe ngezinyawo sibabone nabaya. Glory to Jesus. Siyabukela ke namkelekile nonke komthamsolo bese samkele ngoba samkele utata kuthi sonwabe sivuye nabo sivuyisane nabo abantu bahle kangaka yonke into esiyenzayo senze kunye nabo MC. Yeah.
choir. Ngaphambi kokuba siye ku number 5 introduction of the office.